Anya laki din! Mare, nakita mo ka iti post ni Mari Ansyang iti Facebook. Ah? Ti kadison to open a restaurant da ijay ili? On Mare, Ayun mare, nakitak ti post. Sana all ko nakangarod. nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula iti nateng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Uwan nga rod mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da? Tamang lukat da matan iti negosyo da. Ay, wala. Ay, naimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti paragbyag ta. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal amare. Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon, tapno aramiden matirumbang. Aggaget, kasjay. Putno rin tayong baga, Mare. Isong agmula kayo mat kanila kayo mo Saan kaya mapupukawang ni tinamnama at dantulat ta? Ayun, amare. Iso asikamat, inaldawam mo ti aglukat ijay salon mo, tapno umado ti customer mo. Ay napo! Naimbag langit din ta nagranata, Mare Ansyang. Wan nga rod, mare. Ada kumamatla ibagakin ka. Anya rin ta, Mare. Into no August 80 grand opening ti restaurant ni J. Ili. Umay kayo Ay sure, Mare. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Wala. Second ti mangawis kan kwa na, ta saan kumat ngamin amaran ranaan. Ay, wala, Mare. Ibagag to ken kuana, numapanag iti balay da. Agyaman na kiti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit ni. Ay saan? Anyaga po nga umay kami nga gasawa? Huh? Mare. No awisin na kami tapno lang agparamag ka. Ay no way. Ni. Anya ka din na itang ibagbaga, mare. Kat nagmayat mo ti panang ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi J. Ili. Oho? Amom, ansyang. Kabailan mi mati gumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kami. Tapno may paramag mau nga dan restaurant yaw. Kasta lang day ta. Ay na mare, awanday ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apan nangawis kada kayo. Oho, nasaya at nga. Tarupa ma. Di ko namkit day, panggap mo lang tagpasikat. Iso akong di awis ka kada kami. Anya? Aha! No ti panagkunam kat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay. Ay nagbindot ka. Ay niya lakit din. Gusto lang, dito nga imbagam kinansyang bakay ito. Ay, wala alakay. Aya po aya. Gapula ang tada ka no ti soon to open a restaurant da ijay ilay. Kundi hawis matan. Wagas na lang. Tapno agpasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngamsan. Saan tama pan? Iti anya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang kalangan. Ay, may 1 kilo akar ni ti baboy. Tayo sa umuti si dain ta. Pagtatak ko naman. Ay, ati mapan makipangan ni ti grand opening ti restaurant da. Aha, wadula amin mo. Isumait. Iso ang mapanak gumatang iti may 1 kilo a karne. Lutwag nga igadaw. Anya lakit din. Ay na, Mare. May salang kita at asawan day ta. Ha? Dakes nga apal. Ang mumatang damiling kan baldo nga kasawa. Nakusel ti apal day ti karubad ta. Wan nga rod, mare. Imbes a nagmayat, ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas jemotan ti sungbat da. Urayak lang nakigtot. Kasi da nga kasawa, no? No, da makita da nga mas asenso ti panagbiag na. Apalan da. Naimbag kumamit, nasayat nga apal. Saan mat? Kapatadakas mat ti apal da.
Ay, oo na yan. Isuda ti tao, ang sakit ti bitu kada, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isuda na kuman ti pumintas ti biyagda. In short, saan da akayat ti paartapan? What? Ni, apay nga eh. Kastagayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, mare. Uwan mare, imbes na nagmayad ka no ti panangawis ni Mari Ansyang karakwada, ang amkas niya matantin sumbat na. Ay na amamukon ni Miling. Dakes kit di ang nga apal daday jay. Iso akas jay timbaga na. Sa bagay, sakit damiling agasawa na ita. Dakes nga apal. Saan da maragsakan iti balig iti pada da a tao. Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, iti naamuan tangad dan ti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kasta unay aragsakta. Wan nga rod, ngam no kasano ti ragsakta, isumot ti rurod dagijay nga agasawa. Apay, manulaang mat ti mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamat akas jay ti imbaga na ah? Amo nga rin na miling, kat agsakit ti bitukad ako na, anya lakit din. Uray siya. Kat amok mo ti ugali dagi nga agasawa bakit. Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumat nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti balig iti pada da a tao. Siyak tupay, idinaamuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang, ay kat nakarit matiriknak nga agmula itinatang. Barang matyambaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit, dakas ti apal da. Amamatan, doa klase ti apal. Apal a dakas, kan apal anasayahat. Dakas nga apal ti adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan. Agyaman ak unay ti imay kayo nga agasawa. Mare, pare. Da kami kit di ate agyaman, ta inawis da kami maray. Ay na, naglawam at gayam da ito'y restaurant yaw. Wan nga rod mare, naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, mare. Ay na, sapay la kumata maadaan tanto matikastoy. Bakit? Wan nga rod lakay, ngamnas kan nga agmula ta nga agmula iti nateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta. Amoyo, mare, pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Ay wan ah. Ken, day tati makunaan ang sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na, di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao maray. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasensuan da iti biyag kunaktumang. Anya laki din. Na yan akinagagat mo day talakay. Kasla saan kamutan ang mabambanog. Awan pa'y may sa oras kalpasan ti panangan ta. Mabambanugak mo't abakit. Iso na laang. Takayat ko nga ilagpas ti panag-spray kiti mula ta kamatis. Itangal daw. Ha? Kitwan. Tapno inton bigat. Agmula ta iti tarong, iti kadaldalos ta apagmulaan. Ay katwan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy ti panag-spray. Sumarunukan to, no makapalpa ka. Wen lakay.
Bising-busy kayo man i-garden nyo, mare. Ay nawon mare, nagsasarunong amin ti mula mi. Idi agsabsabong ti kamatis me, nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taad dagatangan na asimilya iti kumpare na. Hanggang sa manday ta, talaga kayong papatimat nila kayo mo ti garden. Ket, kayat na kanong arod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging ga akabailan na. Ay, nasayat na itamare. Nadaluos ti apal nila kay mo. Sana dakas nga apal, akas la iti panagap-apal na miling nga agasawa iti karubad da. Ay, dumamot amare. Sa bali mo, dagi jay. Sa balid at talaga, mare. To the highest level, ti kinamanagapal da. Ay, una yan aya akaaruba. So nga wana aasensuan da ti piyag, gapu iti ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana. Ayun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay ilay. Idinarik naktibisin kao. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Ado ti serving da. Saan ko ana ibos? Isu aday tawy. Kan-kanak manen kalpasan ti panag-display iti lakaw. Kat, mayat kadimat lang ti luto da. Amangan mo no agat dalikan. Uno saan agat asaw. Sikakit dimot. Nagmayat ti luto da. Manon adaras anapanak nangan ije restaurant da. Kat mayat mo. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti sidaan mi kanila kay kaw. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang aglako? Nagadupay lang nga ibagbagana. Anya man ang timbaga na aya? Naku na naanapan kanunangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat kano. Kanayon kano nga adu ti tao tunggal mapan mangan ti salbag abakat. Anya? Puna hindi pa nang iday-dayo na iti panganandaan siyang. Ano? Agpanunot ka man kit dilakay. Anya panunuta ay? Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta day ja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, day ta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot ka iti wagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya lakit din. Anya? Kasta ti imbagam kinilakay mo, mare? Wen mare. Masurunak nga min itinaybaga ni nanaminda kanyak idinaminsan anapanak gimatang iti tersena na. Anya? Iso anak ko kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramidan tapno madadaal mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, mare. Dakas matanday tang apal. Amo, mare miling. Idi nakita mi ti restaurant da mare an siyang ijay ili. Nakarit kami kinilakay ko nga agmulamot. Aggarden iti nalawa. Bareng tumama iti presyo. Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mo't. Kat makaipatakder kami iti negosyo. Ha? Na-inspire kami nga aramidan mi mo't ti inaramid da ang nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami matan iti mulami. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami matan. Kat sapay ko mataag tultuloy. Kasta ka di, mare? Kas jay tinasaya at nga apal. Aramidan nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo. Dakas ni apal nga dakada kayo.
Agasam man dayta. Ipanunutan nyo pa'y at talaga itiwagas. Tapno madadaal yu ida. Ay, anya lakit din. Ay, imbagak at talaga day takan kwa na lakay. Makapakigtut mo't ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano itiwagas tapno madadaal da ti restaurant daan siyang. Una yan ay adagi nga agasawa. Nanyala unay ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kenkwana. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Kat amo matindagi jay. Da kas ti apal da. Ay, nanyalakit din dagi nga agasawa aya. Talaga adakas ti apal da. Di dala taragsakan di ragsak ti pada da tao. Agpanunot da kano nga rod iti wagas tapno madadaal daan siyang. Ay, kit aramidin dalata ka di. Amin adaka sa panggap. Saan nga agbaligi? Ay, wow! Managsakanak para ka na kayong agasawa, mare. Thank you, Mare. Nakasagana gaya mo nagiti materialis yo. Un Mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapa at mi a grocery store. Po, nagmayatan, mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da Mare an siyang iti restaurant na. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami ngagtrabaho. Agmula iti nalawaan natang, bareng tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dayta, tibunga tinasayat nga apal, mare. Success! Un Mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagaran akon nga agopen. Ape, adagaya man ipatpatak da Megan a grocery store, di ta asidag ti balay da, mare. Ayan da. Nagdakil to a grocery store. Anya? Isunay dyan, tibunga ti amin na rigat, kan pampannog da. Amo, mare, ti restaurant na mare ansyang, tinang-inspire ka na kwada, tapno nagtrabaho damat. Ha? Tapno maragpat da, dagiti arapa-apply ti biyag. Oh, kita nyo da. Nasayat nga amin ti apal da. Isa makay patakder da matan iti negosyo da. Angam da kayo, nga gasawa, at da kas ti apal yo. Manipod pa iya ang good nga ginggayta, awan aasensuan ti panagbiagyo. Anya? Ay, origuraan na, tapod na matibagbagak. Awan tinasayat nga identidakas nga apal, mare. Isa pang asyo, tagbalbaliw kayo kumamutin nga kasawa. Anyalakit din. Awan tinasayat nga idag tinakas nga apal. Isu nga ikatentay kumadayta. Awan asinso iti biyag. No isulat na ti adda iti puso kenrik na. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Melissa. Awan anyaman na. Itulot ka takadata ato Siyak ti adalugan na. Amom, nagasa taklaunay, tasi ka tinagbalin na nobyak. Anya kalakit din aya. Bulaan nakman ngaminan. Pudno ti bagbagak. Bumabakit din si Kaeldon. Nagadong ibagbagam dita. Kita dapat ilakad mi tigayim ko. Alawanan, di ka makaururay mat. Nagsasao ka dita, kunamlan no asino ka mat. Agpada talaang mat ang makiluglugan. Wan tagayim ko mat ni Melissa. Sa may isa, business partners kami. Girlfriend ko mat ni Melissa. At dati karbangak itilugan na. Ala, husto daytan.
Ang mga niya pa'y ti papanan ti saritaan. Bumabakan Eldon, tadapay customer akasarita mi itigayam ko. Lugan mat ni Melissa dayjay. Wen, iso tinang itulod kanyak tatang. Aniya? Husto tinangagyo tatang. Intulod na tinobyak. Imbes asika ti mangitulod ken kwa na ija balay da. Si kakit ti itultulod ti babae dito'y balay. Anya kay lagi din aya tatang. Siyempre, iso ted datilugan na. Agagat ka ngamin tapno makagatang ka iti uray motor laang no isaw. Nakababain ti kasta. Babae ito umay mangitultulod ken ka. Makitan to no adda ti mayat apagtrabahuan tatang. Ay, nagadudita. Talaga laang kit day. Asadot ka. Naladaw takit din. Makapasurong namin dahil dyan nga Eldon. Anusan ta nga urayan. Alas 3 ka nung agsasarita tayo. Pasol ti boyfriend mo, no apay naladaw ta. Nagpaitulot pa lang namin ni Jibalay ta. Anya kalakit din aya, friend. Agkalma ka lang. Suruam namin tanobyong. Tapno muna mo tagdiskarte. Sana mang namnamaken ka. Kat isumat, friend. Kanayon kumot nga ibaga nga agaplay. Ngamdak sang gasat, tasaan mo't amapagasatan. Amangan no di na ngamin serious wen tag-apply. Wano saan? Amangan no kung kunanalaang tapno di mo ungtan. Adamat tan kan kwa na. Anya ngamin tinakita mi tiri dyan lalaki aya. Apay nga inakluno pa ilaan. Diyak man mo, friend. Basta nariknak lang, nga da pa nagayat ko kan kwa na. Hello, Jenny, my loves. Ay, masuro na kun kan ka Oh, anya man ang ti pakasuro na maya. Di ko nam kanya kat agdate ta ita. Ha? Ay, wala niya. Nalipatak mo't nga agpaiso. Busy at ngamin kahit. Kat, saan nga ro na matuloy ti date ta? Makitan to inton Lunes. I-text kan to. Ay, siguradum lang. Ang mga no pagkurayan na lang iti awan na. Wen, di ka matanagan. Mapantanto manan mangan iti paborito ma restaurant. Urayak tayo ta. Wen, mala, agpakadak nga rodan. Tane, at napay tinapatag nga aramidag. Agteksakto ka no sa anak abisi. I love you. Sino man ang tiki na sarita may ti cellphone mo? Ay, ni Melissa na tatang. Melissa? Haha, dinakman ululbudan si Kaeldon. Anya kay lagi din aya tatang. Agrup-rupa ka di nga ulbod. Ay, amok ti boses ni Melissa. Ha? Iso masigurado kasana ni Melissa ti kinasarita may ti cellphone mo. Sino na jay? Babae manan? Ay, kwa tatang. Ay, panggasim man. Awan lang arodan ti makukwartam. Agkasta-kasta ka pa'y lang, man. Ay, sobra kayo umat kanyak tatang. Udno, man. Anya ter aramidam dito yung salon, Eldon? Kwa, Melissa. Papuskulukon ati ropak. Idiritso mo, no anya ti ibagam. Tada customer minton madamdama. Ada ka di kwartam amabali na mabulod? Kwarta manan? Di mo pa'y nabaybayadan ti binulod mo kanyak ideya. Talaga nga nakasapulak ti kwarta. Sigalaang ti amo ka mabalin nga asitgak. An-anom ti kwarta aya? At dalaang tinapataga pang usarak. Hanggang saan ko amabalin nga ibagakan ka noon niya. Manuti ka sa pulam? 10,000 kumano, adda. Anya? 10,000? Nagdakalan? No, awan. Oray, 6,000 lang.
ti kwartang inyawat mo ti dahi yung Eldon, friend. Buluden na ka no. Ti saludsod. Binayadan na ka ti kwartang inut utang na ken ka idi. Saan pa'y nga ron? Anya kalaki din na yung friend. Di na pinabayadan ti sigod nga utang na. Yung pinautangan manan. Kasapulan na ka no ngamin. Dang na ka man. Pagkukwarta na kalaing dadya tao. Kaano ay ang agnakam ka, friend? No umabutan iti mano arribo to utang na ken ka. Pautangam latta. Friend, San adakis agpautang? Ngam kasta klase ti tao. Ay, agpanunod kan, friend. Amangan mo maitaren ka. Ay, agpanunod kan, friend. No ngay ibrik na ka, masingir mo pa yung aron. Awan ka diti dadumang in-order mo, Jenny? Awan, Eldon. Dayjay laangan. Sigurado ka? Mabsog ka nga ta. Ado mo ti serving da iti rito restaurant ah. Masapol ang mabsog ka. Tadapay ti papananta, kalpasan ti pananganta. Sa dino. Sa dino kumapay. Iti sigo da papapananta ah. Ha? Katuwa na. Kaya't kuday ta. Adda ka di kwartan? Adda ka di pagbayad ta? Adda ah. Umanay pa ito eh. Adda ti emergency manik dito eh, kunamsa. Agyaman ako na Jenny ha. Inton maminsan tumanan. Wen. I-text kanto no kaano manan. Agawa ang nga ti agpalas tani inyat orasan. Mabiit lang ah, tag-showerak pa biit. Agawa am nga roden anya lakit di matan. Wen, makauray ka di. Ay sus, pimudot man na nasigod ti ulong. Wan da nakabaybayag kan tumat. At dapat tilakad ko inton madamdama. Di ka di matanagan. At dapat tinabati akwarta. At dantupay pang taksim inton madamdama. Kapay nga ita kailangan nagawid si Kael down. Ha? Adda na pa nagtatang. Sa dino manad. Babae manad. Anya kalakit din. Ni tatang met. Basta awanag dito'y balay. Panunutan nyo latan a babae mo ti makagapo. Am-amukan el down. Sa dino ko matidado mapapapanam. Katawan mo ti trabaho. Ha? Ay, ko. Pangaasi man tatang. Di nakringringan. Nabanbanugak. Kasapulak ti ina na. Ay na. Jak amok no anya klase ti kapanunutan ti addakan ka. Awanan ti gusto man iti salon. Makapagsarita tan iti nalapat Melissa. May papanitian niya ti bagamaya. Hagtugaw ka pa'y. Dungag ka na yung bag. Talapatig ti bakakin ka. Anya kalakit din ay friend. Pagdanagan nak matlaunay. Friend, ni Eldon ang boyfriend mo. Apay nga Eldon? Nakita nga dati babae akadwa na rin mo rin may sa hotel ita ang sapa. Anya? Ay, talaga babaero dahil ang boyfriend mo. No siyak din si ka, isinam kid din. Isumad lang nga pagbalin na ka-alending. Dahil talagang mat umutang ken katam mo na. Di nanto may maramit timang sukon ken ka. Sino ti babaya ka, Duana? Nakama mo. Kita, data na. Ado'y tiladawan na. Ti awanan bain? Sika man laeng ang tipagdamaga, Christian. Anya ti damagan niyo, auntie. Pudno ka day, nga damanan babae day chay nga iltawn. Ay, win. Pudno, auntie. Siya ka mismo tinakakita. Kunak tumot. Iso adyak kayat day chay nga ildon para iti anak ko ka. Diya ka mo man. Nanya ti impakan na kini Melissa, auntie. May samo day ta, Melissa. Uto-uto mga main. Amuyo ka di.
Ano urnong ti utang ni Eldon kan kuanan ti? Diya ka mo, ti may papan iti day tabanag. 1,000 lang ti amaw nga utang ni Eldon iti anak ka. Sigun kan Melissa, nabayadan na kanumutang. Ay, nagulbot ti anak yan ti. Uray piso, awan pa tinabayadan na. Sigurado ak ati 40 manan ni Melissa ti ginastos na iti babae na idinaminsan ngal daw. Sigurado day tanti. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Melissa. May papanitian niya, nanang. Nadamag ka, ti may papan iti nobyaw. Kat ti kayat ka, i-break mo na jay ababairaw. Ha? Diyak kayat amanugang ti kasta klase ti lalaki anya. No kasta mo't lang tagbalin amanugang ka, ay uray saan kan amakias asawa. Kasano nga ro, damasingir ko dagiti utang na kanyak no i-break ko, nanang. I-break mo ngam ibagam tagbayad lata. Nagswerte mo tanda di ataaw, no thank you laang ti bayad na iti utang na kan ka. Friend, anyo tararamida? I-transfer ko lang ti listan dagiti utang ni Eldon. Tay pakitak kan kwa na. Ano kasta? Agsinger ka nga rudan? Wen, husto kayo kaninana. Rupat kwarta day dya babaero. Umut-utang iti kwarta kanyak. Inton kwan, gastusan na para kadagiti babay na. Nangalalaan na matikas ta alain na. Spoil dahin dyan. Tunggal bumulod ngamin ken kakit ikamto matatakos. Sa baliitan, agsingira kun iti utang. Singirak ti kwarta na grigrigatak. May aday ta. Para makita no pangalana di kwarta gastusan na. Babaero kawan kwarta na. Anya lagi din. Manunga yan, tinaornong nga utang na. Nasurok at 20,000, friend. Diyak pa'y nailista ti daduma. Ayaw, agasang man day ta. Ay, apo, nagdakilan day ta. Naimpaglangan ata nakapagpanunot. Sayang agpaiso, no saan ko asingiran dagiti utang na kanya. Anyat araramidam dito balay, Melissa. Imayak, tasingirak ti bayad ti utang mo kanya. Anya? Adto'y ti listaan. Ay di nakman rabagan na kasta, Melissa. Agbreak tamatlangan. Saan akong nagpaluko iti lalaki akas kan kanya? Ay, pang-aasim ata, di mo mataramidan ti kastoy kanya. Ti kunam ka di, kat jak amo a pinaghotelyo iti babaim ti kwarta nga inutang mo kanyak idinaminsan? Ay, sana po no day ta. Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Agbayad ka kit di. Wano, kayat mo nga ipatarpulin ko ti panag-group-group ayo iti dayja babae. Ay, awanin tatang. Imbreak na ko ni Melissa. Ay, kung kudam Dahil tatiganaban ti tao nga awan makwarkwarta na. Babaero pa, yakaskan ka. Ay, tatang, tulungan ako ma. Ay, no imbreak na kahustaon. Di mo ipilit ti bagay. Kasi kamot lang tayan ti parikaw. Ay, kasano aglaan ngay tatang. Ay, kagsapol ka na iti trabaho. Tapno mabayadam mo't lang ti adu nga utang mo. Tatang, Awan babayin mo. Ay, sus. Sika ti mo't utang kini Melissa. Ay, sika pa'y mat nga raw ti lalaki. awag kamot nga awag si ka Jenny. Nyalaki din aya. Tasi ka pa'y ti makaungot ina. Idi pa'y napalabas nga aldaw nga agurayak iti-text mo. Anya ti kasapulam? Kwarta manen? Nalipatam ka ditiin karim kanya? Awanen, di mo namnamaan nga dati maitid ko ken ka akwarta. Anya? Agbreak tan, di na ko naawagan. Disturbo ka mat. Ay, makapabannog tatang.
Manungal dawon nga agtrab-trabaho ak. Ngamjak pa'y na kumpleto ti ibayad ko kini Melissa. Ita, amo mong tirigat agsapol iti kwarta. Heartbroken lang aro din da tao. Mabanog pa'y mo't iti katatrabaho. Heartbroken mo ta sasawam dita. Sika ti babaero. Ita, ibaga ma-heartbroken ka? Ha! Kalukuan! Tatang, sipod pa'y idi. Jak marik na ti suportayo kanyak. Kasano ko maasuportaran ka? Kat kasta mati aramin mo. Mangibabain ka mat. Anak dak tatang, da kayo lang ti pamilyak. Kasta kayo pa'y. Uray anak ka, no kasta ti aramid mo. Talaga ang makangag ka kanyak. Saan mo't nga ro da mabalin na suportarak ti kalukwam? Tatang, Biyag mo lang ti madadaal iti kasta nga aramidam. Ay, ala, agsagana ka kiti. Amang kiti numaladaw kay ti trabaho. No anyaman ti mapaspasama kiti biyag mo ita. Awan ti sabali a pabasulam. No di ti bagimlaang. Laglagi pa, dagiti inaramid mo iti kalabas. Ha, saan ka nga ag-feeling pa-victim dita? Ha! Anya laki, day, aramidin tayo lang, nuanya ti umnaw. Liklikan tayaw, ti anyaman na sulisaw, ang mabalain ang mangitunda, iti pan nakadadaal, ti biyag tayaw, kakabsat. Anya laki, day, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Maritonya, manungay matenti earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandan $100 ang naurnong ko. Ay na, agasaman mare. Ay, sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si Kang, manuay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. No maminsan ngamin, jak masangsango ti maki-engage iti daduma a content creator. Amamatan, ado ti pakakong kumikuma. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Awan mare, engagement launay ti importante kada tayo content creator. No dahi diyang haminti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed anangato ti engagement. Anya laki di na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare, imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Awan mare. Kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga mindagiti ikon content mo. Ka, uri si kamat mare. Kasano an na ibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare. Kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo. Anya kat an anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Iso ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat nga mino napinta si camera, mare. Tapno makay ayaw mo't iti mata. Wen mare, day ta talaga ti aramide. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo. Inaldawem tagpost. Kan kang runaan na, maki-engage ka. No adag comment ken ka, ag-reply ka. Tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak iti day tang imbagam. Nay, apay ngay ba kay? Iniwam mo tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ah, ayaw mo lakay.
Iniwa kun akas laang iti iwa. Salbag kit di mo dayta pa nagsasaom. Katuan mat, kitaam nga minti panangiwak. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwak ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko, lakay. Baro a cellphone. Wun, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay kaduan no dayta ti kunam. Nasaya at mo dayta na panunot mo. Nagalas nga agpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso nagalas mo ti ikon content mo. Kaniso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to, lakay. Makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang. Papanamngay. Ay na, mapanak ijay ili nana. Inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wuna na. Gumatang akman iti baro a cellphone ko. Tay man napintas ti kamera na. Ay katwan Pilyam tay kapintasan a kamera. Tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo anagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abakbakutan. Ay saan ka nga uyawan panyang? Ibagbagakla ang tipudnaw. Iti kasta mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tenday ta kabarbaro a cellphone mo bakay? Wuna, anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmet adi. Anya? Inton madamdama, inakmeten agkita iti picturak amabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na day tabaro a cellphone mo. Lalaingak man ti picture. Tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Kan kang runaan na. Lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain a maki-engage, tama siguradok a nagmamayaten ti mapicture ko a maipost. Ala, saan nga ibagbaga day tapanyang, no di kahit ar-aramidan. Nakagatang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas ko malaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo dagiti post ko iti kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Masaya ka di, mare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinal daw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, ter aramida. Anya? Amangan no ibagampay akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramida kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito tirsenak tap may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apanyang. Agasam man, jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto mata. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga Ruden nga agsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray adda trabaho na.
Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay Wala. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma, kat agpaimbag kamare, kuna na kumamot. Ngam saan mata nagdakkel congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kas jing aramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage or at trabaho. Ngam saan kumamot ajay makapainsulto Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amaranranaan kat? Ay, jakon maura amaranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Tapay, mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Anya ayatin comment ko, mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaadak iti kwarto me, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puuna yan, mare. Anya? Saan kumamot akas ta, Anya lakit din, mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, ken para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso dayjay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tan iti arason mo. Kitaam kumamot ang umuna ti i-comment mo numayan natop iti post. Anya kata congratulationan kat masakit jay tao. Ay na, nagrabaw day ta parikot mo. No awanan ti bagam, agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramida. Adya, kasta pa'y laang tinsungbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day jay babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na iti post mo anak insulto am iti kastaunay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kankwana, tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag kat nagimbag kan. Lipat mo na jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dayay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sakamot. May sakamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya, tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katman mat. In-explain ko lang arudan. Aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan. Iso nga ison tinapindot ko. Ay napanyang, nukurti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarason mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kit din tinapan mo inkumkumen. Siyempre, mainsultumat a je tao. Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, ka nagpa-check up, mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngam saan, ay ka, di tamon. Si kakit di mo't, mare. Imbes at tulungan nak. Ngam kas napay lang ang tibagbagam mat. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Isu nga gawid kaki din. Kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala baka ulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din.
Apay, maulaw ka? Makitkitam lang arudan ang maululaw. Damagam pa'y laang mo. Aha. Maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya, Numaabak kay ditong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. sa baliit alakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang angaw. Anya? Pangasimatan alakay. Kadwa anak amapan iti ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence, kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan anapindot ko. Isumutan ati na i-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalayja kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di, atap no adda asumgad. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamatan itibain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan di ti arubayan mi nga gong ungat. Anya, Anyat basol ko kan kaya. nakitam ti post ko iti Facebook ang masakita. Ngam ti in-comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo, panyang? Ay naapaw! Kas iti rason mo mat kanyak idi Nakunam a content creator tayo amin. Iso day di kalakaan a pindutan, gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at i-comment ko. Anya, Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. ayawanan ka itibain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon, salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan, ta saan ka mutla atutupan. No, salbagak, ay salbag ka man. Salbag kan tumanan, inton madamdama. Amom si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya, umapapoy lang arodan ti pungtot ko iti dayya aton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamat Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ay, ayapan niyang. Di mo kaya't ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirog-rugi. Anya lakit din. Ay na Mare, ura niya pa iti bagbagam, saan ka kanungan. anya, Umunay tamin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations, ti magbagam kan kuana. mare. Sa ita, si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. Mala, saanin ang maulit, mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorim, sikat ti mapanin di balayda.
Sika ti mapan agsorry amis mo kan kwa na. Sige, mapanak to, mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sika ti masair, kasta une arurod mo, ay ayo. Be responsible ade, kas content creator mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sino yung tataulan ti aso itay? Apay mo't adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perpekto Kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasaw ko namlan asino. Abay, nasakit lat ta tinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkay warang nga aso dita kalsada. Kukuha na ayati kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod amabalay na may bulos dagit ang aso na makapirhuiso da iti karuba. Iswanda pa iti pilid ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't bakit? Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan ang masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayat mo lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkay wara lang ti aso na? Ado tayo mo? Bakit? Ha? Basta, kagurgurak deta babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't? Iso nga aging gaita. Kat awan pa'y asawa na tapiling ngamin. Agsardeng ka man bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya iya ti inaramid na kan ka. Sabali ti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo laang. Saan, tatang? Talaga nga rod asabali. Kasla dagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang nga dayta? Di na pa'y mat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulandak dagiti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang no nasakit tinakam na, idiin report ko dagiti agkay wara nga aso na dita kalsada. Aso da gamin ti dadumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo ti inaramid mo anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan tatang. Ay, saan nga umanay dayta ang pagguraan nyo iti tunggal maysa. No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano nun ti speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa daytoy. Namayag mo ngamin anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo? Tanay. Kataptapok. Wen, siya akong timakam Itaman pa yan nalagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? At dain download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalus ko. Di kan aging iimbag. Antay ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na. Ngamin, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit di mo tan. Anyak ko nam, Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amat. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag iya bangir mo.
Nasaya at kit di ah. Anya. Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaarro tayo. Anya ka langit inaya. Bakit? Kaya't mo tadadaulag dahi tang speaker, ha? Na dahi tati di mo aramidan. Tatalaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam. Pumanaw kan. Ituloy mo kit di aramidem. Tabi si Ahmed ditoy. Awan oras ko amakidibig kan ka. Di kan aging iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay, may sa oras samot na nakasta ti patpatukar na. Makaumamot. No sa anak nga biddaw, da maarileng ti agpatpatukar. Awan mat ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka loudspeaker. Ay, jak abokad ako ada ah. Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi ah. Ay, amangan mo't ano dahi tati paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar day ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat no podno ti atap ko apaspasagidan nak day jay babae tatang. Bai, wak-wak kirat pa'y aper-permi. Saan ang Saya mo, tainedap mo ti speaker si Kamarile. Iso lang nga, iso ti music mo. Nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible mat no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko na. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impigsa, lakay. No kasta, impatukar mo dahi jay. Tapno mapasagitan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta, lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak, lakay. Naitaman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan tagpakumbaba ka na kayo. Anya ngay tanay karton a binagkat mau sabay. Speaker daytoy Nana Celia. Speaker! Ay, an-anwam tidakkel nga speaker. Agpatukarak mama. Idi na minsan nga alda. Nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay wala na. Iso agim matang akmat iti dakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ay wan anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti kunana siguro kat sa anak bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagida na idi na minsan nga aldaw. Nangagyaw ti patpatukar na nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay kumapasagidan na ka. Adaya ti saan nyo nagkinaawatan. Jak amo iti deja a babae nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknakmat ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalayda, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti day tanga speaker na nakaw. Ginatang ko tatang. Agpatukarak mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom, na niya ti title na, tatang. Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan, tatang. Agindadalos ti title na. Ay, una yan day tanga ipatukar mo. Abay, awan sa balay.
May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta, tagin dadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima na gurayo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan tatang? Sa anak apaabak iti day ja babae. Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yaw? No kasta ti ararabidan yaw. Uray pay. Tinapatag kanyak, mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Hinton ko nagreklamo na kiti kaaruma. Mairaman da pa yan iti gurayo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn, patukar mo't patukar. Makadlawa kon tatang. Aging dadalos ti loko, kunang metlano isot perfecto, kas naawan ti limlimeg na, nagadugayam ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di talakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba? Dinggaman no sa dino ti paggapgapon na. Apay mo? Kas napasagid day ka. Apay, napasagidan ka. Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayanda sabet ti paggapgapon day ta atukar. Ha, talaga mo't day ta babae Mabitlaang ta iruwar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker Makadisturbo kayo iti karuba no kastalang. Aging dadalos ti loko, kunang metlano isot perfecto, kas naawan ti limlimeg na, nagadugayam ti aramid na. Dayta, naiplik mo't ti agin dadalos ti title na kanta. Kita man niya ti aramidan na numangag na. Na, apay mo't nga ini deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas na ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababain nga road ka nagiti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa atukar mao. Hinton ko nagreklamo da kita. Saan mo't apara kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol kirupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto da itaan. Saan man akong kumpormitar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, Nana Silya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da, Nana. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo ton makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko na dati bakit? Tapno masulbar ko mamadlangan ti parikot iti nagbaitan da, Nana. Won, kasta langan ti aramidag. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. May samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo akaruba sabit anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano apatukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mo't dagita. Apay nga agreklamo da katukar lang mo't. Makareng-reng nga raw. Ay,
Nagadukit di nga muda ah. Sana dakes ti agpatukar. Gam kita nyo mo't agamin, ta kontrolan yaw. Da kayo mamot ti pasagidan da tatang, no anya mo ti aramidan yo. Ay na, saan mo ta mabalin nga agpin na sagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo, titunggal may siya. Marilyn, bakit? Mapan ka kano ija barangay hall inton bigan. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo akaruba kada kayo. Anya? Anya ka no kibasol ko? Nakapigpig sa kano tito karmo. Da kayo, kan Marisabet tinaireklamo. Anya? Ali pasagid pa more. Ha, Asinaw dagita nagreklamo? di mon amwen. Panunutem kit de, no anya ti ibagam ken kapitan inton bigan. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko no dakda kayo laeng, ngam saan man, tairaman nyo ti intero a barangay. Grabe ka matlakay. Saan mat ngentero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada kano ti nangi-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga rod na jay, karuba ka no matlaag. Makapasurun mat. Iso akayat na kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid day ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin. Taagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti baga ni kapitan no makita dakmanan ni jay. Ay, katanusam Ay, nasaysayaan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Ang mga no iso ti makasolbar na ita. Iti diyo pag kinkin na awatan, kini Marilyn. Masurunak na Celia. Ha! Inpabarangay da kami pailaang mat dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamin. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam uray si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy ang mapaspasamak. Mapan kalatatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang ititukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tintintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat ken ka, Marilyn. Awan ka di pa'y ni kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Ang mga no nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry Sorry no pinasagidan ka. Uray siyak Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abimalusak matan. Naaramid ko lang tikas jay. Gaputa na sakit tinakam ko, idi inreklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Tikam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamot amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot ten tasumungan. Ay, uwan nga paiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba.
Anya laki, Jane. Nuwad na sakit tinakamaw iti karubam. Pagsaritaan yaw na sayaat. Di kayag pinasagay. Nang runa no may ramraman na iti karubayaw. Ti parikaw, kat rumbang ang mapagsaritaan ang nasayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki, Jane. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.